Kada živimo u vremenima bremenitim ružnim dešavanjima, spas možemo naći u lepom, dobrom filmu, knjizi, poeziji, prijateljima. Pesnici i prijatelji su i glumac Enes Kišević iz Zagreba i dr. Dimitrije Pamfilov, naš sugrađanin, koji su u našoj emisiji Pres presek govorili upravo o lepoti okupljanja, sticanju novih i očuvanju starih prijateljstava koja mogu da oplemene život i učine ga mnogo lepšim u sivilu svakodnevnice. Jer hoće ljudi da uzvrate za tu toplinu gostoprimstva i onda se dešavaju takve James-ation situacije gde svaki pesnik najlepše stihove izvuče iz zapećka svoje memorije, neku anegdotu, pričicu i to olepoti život. Lepota ne nosi zastave i nema nacionalnost, rekao je Kišević i dodao da se u životu treba okružiti pozitivnim ljudima i prijateljima koji će nam olakšati život i pomoći da očuvamo zdrav razum i u najvećim nedaćama. Imam prave prijatelje. Ja s njima dišem, s njima razmišljam. Takav je Dimitrije. Tako da se je lako skloniti od kako bi čovjek nazvao, ne znam sam, od te tolike zadojenosti i mržnje i toliko jednog nedostojanstva čovjeka. Lepota će spasiti svet. Ova često citirana misao Dostojevskog pokazala se kao istinita i na ovim našim balkanskim prostorima. Naime, nakon podela, ratnih razaranja i mržnje 90-ih, upravo su umetnici među prvima pokrenuli ponovno uspostavljanje veza među razdvojenim narodima. Politika je često mesto odakle se kanališe mržnja. Mržnja je loša za zdravlje, od nje se boluje, rekao je dr. Pamfilov, koji je, kako kaže, sa politikom zauvek raskrstio još tokom studentskih protesta 68. I družim se od tada sa pesnicima, vajarima, slikarima, književnicima, galeristima, pilotima, uzaludistima svake vrste. I mnogo mi je lepo zato što ti ljudi stalno tragaju za istinom, svesni da je nikada neće naći, ali bar pošteno tragaju. Za razliku od političara kojima istina, izvinite, smeta. Kažete, da, vi, gospodine Pamfilov, kako vi uspevate da nekako zaboravite na sve ovo što se dešava svakoga dana? Kao hirurg, kad rasporim čoveka, unutra ću naći creva. Kad bi rasporio creva, zna se šta ću da naći. Međutim, ja to u čoveku ne tražim. Ja tražim tu mrvu lepote i u svakom čoveku. I u najgorem zločincu sam u stanju da pronađem neko zrno lepote. I ako to tom čoveku izvučeš iz njega i njemu prikažeš, on će najviše da se raduje. Jer je to nešto, pazite, mržnja je loša za zdravlje. Od mržnje se boluje. A za lepotom tragamo i to je nešto, Rože Vadim je rekao, lepota je ono što je najmanje važno, a što se najviše traži. Ili Friedrich Hebel kaže, lepota je dubina površine. Oscar Wilde kaže, nije magično ono što se ne vidi, nego ono što se vidi. Ta vidiva lepota, kad sretnete nešto prelepo, vi jednostavno padate na kolena, zaćutite i tu prestaju sve sumnje u postojanje Boga. Jer, sad da se vratimo, naravno, Dostojevski koji je u paradigmi ove emisije, ima još tih mudraca. Ja recimo kažem da je lepota svetlucanje neizrecivog ili metafizika fizike. To su sve, mi plastični hirurzi ne umemo da definišemo, kao ni Platon, kao ni Sokrat. Sokrat u Hipija velikom je isto tako rekao, ja ne znam šta je lepota, ali znam šta je lepo. Eto, to je ta razlika, razumete, koja kreto hoton filon esti. Volimo te zato što si lep. Kažu muze na venčanju Kadmosa i Harmonije. Znači, zato te volimo jer si lep. I to je ta već mitološka Arkadija, to nešto čemu se čovjek može radovati bez ikakvog posesivnog osjećanja. Jednostavno nešto je lepo i čovjek samo da to vidi, već mu je dovoljno. Da, ali ono što moram da vas pitam, da li se slažete sa mnom i da li mislite da uglavnom ovako govore jugonostalgičari?
I da li vi to prepoznajete možda i kod mlađe generacije i onih koji ni ne znaju kako se živelo u onoj bivšoj državi? Ne bih rekao ljubav nostalgičari, govore tako ljudi koji osjećaju. Istina, imali smo lijepu zajednicu, lijepu državu. U toj državi je bilo čast biti među velikim piscima, među velikim sportašima, ali opet će to doći. To će doći samo poslije. Evo, šta vam je Europa? Europa vam je bivša Jugoslavija. Tu mnogi govore, da. Šta smo? Svi smo dobili što smo imali. Granice smo dobili. Dobro, neki su i oštećeni, nažalost, ali izgubili smo ljude, izgubili smo, toliko je žrtava na svim stranama, toliko je bijede, toliko je bola. Svi nedužni ljudi, mislim i na žrtve i oni koji su preživjeli ovo stanje su zapravo osakaćeni. Mafija se obogatila. Mafija se obogatila preko noći i oni divno surađuju. Zašto mi ne bi surađivali kao ljudi? Da. Kao ljudi, mislim. A zato među nama ne postoji država, mislim. Ne postoji granice, te granice, hoću reći. Da. Nažalost, da. Ali to zajedništvo će se morati osjećati, mislim. Moramo, ako ništa drugo, mora nas opametiti baš žrtve, koliko je ljudi stradalo zbog te mržnje. Žrtve su od nas pametnije, one nas moraju ujediniti. Ujediniti i opametiti, da više ne odajemo minut šutnje onima koji su pali, nego onima koji žive, da odajemo čitavu vječnost šutnje i neko poštovanja. Znači, davati dostojanstvo životu, ne onima kojih nema. Moramo misliti na djecu, prije svega. Na djecu i na nas. Tako da, tu su pjesnici, to je, mislim... To je nekako uvijek bila uloga pesnika, je li tako? Jest. To pjesnici, lako je donositi vatru, mržnju, to je zavist, to je lako riječima stvarati, ali treba riječima donositi razbor, prosvjećenost, oprost, ljepotu treba donositi, tu plemenitu ljepotu. Vidite, u tu riječ ljepota stane sve, stane i istina, i dobrota, i pravda. Da sve stane u tu riječ ljepota. Nakon bogaćenja pojedinaca 90. godina za vreme vladavine Slobodana Miloševića usledilo je bogaćenje pojedinaca koji su izvršili promjene nakon 5. oktobra. Dešava nam se, smatra Stanko Bosnić, koji je bivši član pokreta Otpor, da svaka garnitura koja dolazi na vlast, a što se po njegovom mišljenju dešava i danas, mijenja garnituru bogatih ljudi, čime dolazi do nazadovanja države koja ima ograničene resurse. Ja smatram da mi nismo uopšte siromašna zemlja, ali smo jako loše rasporedili naše nacionalno bogatstvo i izmakli smo kontrolu nad resursima i nad bogatstvom iz ruku državnih institucija i države. Dešava se to da zakonima i podzakonskim aktima, ali što je najbitnije, neradom države i nepraćenjem od strane državnih organa, dešava se da ljudi dobijaju priliku da se naglo bogate i da za to ne odgovaraju. Nije pravilo, ali je česta pojava, konstatuje Bosnić, da se mnogi učlanjuju u stranku kako bi dobili neki posao, a mnogi prelaze u neke druge kako bi dobili ili zadržali neku funkciju. Ta česta pojava jako bode oči. I ona bode oči ljudima u strankama, ali još više pokazuje građanima koliko je sistem koji smo svi zajedno kao političari opasan i destruktivan. Bosnić smatra da ulazak u politiku znači da stranke moraju da se zasnivaju na tome da same sebe ograniče u moći koja im je data kroz sistem, bilo kroz zakonska rešenja ili nekom opštom intencijom ili dogovorom. Znači, da sami sebe ograničimo u onom delu koliko možemo da utičemo na život, na javne prihode, na zapošljavanje u državnim službama i to ne sme da bude samo na rečima i samo na obećanjima.
Pored ovih, problem u našem društvu je i netransparentnost, kao i to što se o bitnim stvarima odlučuje bez pitanja građana, rekao je Bosnić i dodao da mora postojati politička volja da se ove stvari promene, a da ona ne dolazi sama od sebe, već evolucijom ili revolucijom. Nažalost, obično se desi ovo drugo, jer niko, kako kaže, ne daje privilegiju sam od sebe. Ukoliko želimo promene, zaključuje Bosnić, stranke moraju da ograniče same sebe i na neki način se obavežu da će poštovati sve ono za što se deklarativno zalažu. To je sistemsko urušavanje, upravo to posle 5. oktobra, da se krenulo nekim boljim putem, ne bi došli sad u ovu situaciju da nakon, ajde kažemo, 15 godina od 5. oktobra dođemo upravo da pričamo o tome jeftine radne snage, smanjenje plate i penzija, jednostavno je urušen, kompletan sistem je urušen, a urušen je zbog tih 15 godina vlasti, mogu slobodno da kažem, demokratske stranke, ne samo demokratske stranke, to su bili i druge stranke u optici, od DOS-a, pa da ne navodim. Ja bih se složio s vama da je demokratska stranka samo krivac kada to ne bi nastavile i ostale stranke. Znači, opet ponavljam, izgleda da nisu u pitanju stranke. Vrlo dobro i lepo se uklope i ostali mimo demokratske stranke u taj sistem i lepo ga nastavljaju. Znači, nije pitanje stranke, pitanje je nekih drugih sila koje pokreću ovu zemlju. Očito da mi ne možemo da u ovom momentu definišemo koje su te sile, ali one su delimično i dobrim delom u politici, ali su i u interesima onim koji izvlače krajnje benefite. Znate, kad vi dobijete industrijski kompleks ili neku ziratnu zemlju od nekoliko hiljada za sitne novce, na, kako to mladi kažu, na dođem ti, na kredit, koji posle iz dobiti finansirate, onda to očito nisu uslovi koje ste mogli da dobijete vi ili ja. I to nisu ravnopravni uslovi prema svim građanima. Ja nisam ekonomista, ali to su stvari koje vidim i ja, i moje komšije, i moji sugrađani, i ljudi. Igrom slučaja sam iz Bačke Palanke, pa vidim u Karađorđevu da su ljudi jako besni zato što je zemlja poklonjena nekim subjektima, da pritome oni nisu mogli da apliciraju za tu zemlju, a u tu zemlju je ušla i zemlja ljudi koji su nekada zemlju udružili u vojnu ustanovu u Karađorđevu kao svoju sopstvenu. Sada je to predmet spora, ali očito da država preko kolena lomi interese malog čoveka, ne vodeći računa o tome kako će on proći da bi zaštitila interese velikih investitora. Možda je to kratkoročno dobro i možda će nam to doneti neke benefite u trenutnoj ekonomskoj situaciji, ali dugoročno će nas to jako mnogo koštati. Rekli ste demokratska stranka da je uvela ovaj sistem. Pa nije ovo na kraju krajeva ni sistemsko urušavanje, ovo je kontrolisani haos. Jer ako urušavate sistem, onda ostaju tragovine tog nekog sistema i onda možete da vidite u tom sistemu ako neke nade da ga i obnovite. Ali mi imamo situaciju da sistem uopšte više ne postoji i da predstavlja sam sebi suprotnost. I onda imate situaciju da donesete zakon da dobijate dozvolu za 30 dana, u praksi će vam se svako nasmejati kada odete na šalter i pokušate to da uradite. Ili ćete da, kada čujete da trebate da dobijete dečiji dodatak, ako ste majka, ako ste roditelj, onda ćete da vidite da vam je potrebno 6 meseci da pribavite sve te papire. Imamo situacije koje su grozne i ovo nije patetika. Ljudi zaista nemaju od čega da žive. I još gore, nemaju mogućnost ni da umru. Sahrana u ovom gradu košta mnogo više nego što većina ljudi može sebi da priušti. Tako da živimo u veoma jednom teškom vremenu koje će biti još teže. Čekaju nas politički izbori koji... Upravo to sam htela da vas pitam, izbore u Vojvodini, pošto imali smo prilike da čujemo, licitira se sa datumom o 20. decembar. Šta vi mislite, da li će i biti... Ja sam čuo da taj datum, u suštini to je već neki zakonski rok kada su ti izbori mogući. Neko pominje 20. decembar, neko pominje čak tamo do marta ili dalje, ali mislim da je to krajnje irelevantno kada će oni biti kao takvi. To je moje mišljenje.
nije mišljenje Demokratske stranke i u svakom slučaju izbori će se desiti i neće se ništa mnogo promeniti od decembra do marta kad god oni budu. Činjenica da u Novom Sadu je počela jedna ružna stvar, koja možda se širi, možda ne širi, počela je kupovina glasova. Znači, o tome se vode, sad navodim samo ono što sam čuo da je predmet sudskih sporova. Znači, uhvaćeni su neki ljudi koji su novcima kupovali glasove. Ja zaista ne bih voleo da se to ponavlja u budućnosti, jer mi je muka od toga kao i svim ljudima, jer je obesmišljeno sve ovo o čemu smo večeras pričali. Sve ove godine i verovanja i nadanja i razočarenja i radosti kada čujete da je moguće kupiti glas, kada je moguće kupiti nečiju nadu i kada je moguće kupiti nečija stremljenja. Znači, ako je to moguće, onda je to strašno. A što se tiče samih izbora, građani odluče pa odluče. Samo što i o tome moramo da vodimo računa da prisutnost i neprisutnost nečijeg glasa u javnosti relativizuje i sam taj diskurs koliko su građani pripremljeni da dobro vagaju za i protiv svake opcije. To jeste demokratsko društvo i ono se kao takvo definiše. Ali demokratija nije sama po sebi ravan put, čist i gladak. Ne možemo se mi žaliti na uslove ovakve i onakve. Radili smo i bavili smo se političkim poslom i u vreme kada je to maltene bilo zabranjeno i kada je to moglo da prouzrokuje i batine i pritvaranje. Put ima budžet veći od 80% budžeta opština u Vojvodini. Za njegov uspešan rad neophodno je domaćinsko poslovanje, rekao je direktor ovog preduzeća u našoj emisiji Otvoreni ekran. A radovi su krenuli sa početkom građevinske sezone. Završena je Partizanska i ulica Vojvode Bojovića. Intenzivirani su radovi na Rumenačkom putu i Bulevaru Evrope, a konstantno se radi na popravkama, sanaciji zimskih oštećenja, udarnim rupama, preslačenju asfalta. Takođe završavamo i Slavujevu ulicu u Sremskoj Kamenici, gde smo faktički 95% završili i gde sad u sledećim danima očekujemo takođe da se završi. Radimo takođe u Begeču kružnu raskrsnicu. Tako da jednostavno imamo zaista i puno ovih malih, što ja kažem, ulica. Džakula je istakao da ovo preduzeće ima dobar tim ljudi i radnika koji sve bolje radi, a da je zahvaljujući investiranju grada put postao respektabilan što se tiče svog mašinskog parka. U prethodnom periodu, znači, uzeto je dosta stvari i što se tiče kamiona i što se tiče ovih mašina koje nam služe u građevinskoj operativi. Takođe i za zimsku službu očekujemo još do kraja godine, to je sledećih možda 2 meseca i 2 epoke, to su vam 2 mašine za posipanje soli, tako da ćemo biti spremni za zimsku sezonu. Put je dobio i 2 nove vibroploče za utabavanje terena i postavljanje dobre podloge u građevinskoj operativi, a očekuju i novi finišer poslednje generacije koji služi za ugradnju asfaltne mase. Ova mašina će, rekao je Džakula, omogućiti formiranje još jedne asfalterske brigade, što će svakako ubrzati radove i povećati prihode ovog javnog komunalnog preduzeća. Vest o tome da je javno komunalno preduzeće Put ostvarilo dobit poprilično je odjeknula od javnosti, moram priznati. S obzirom da, evo, kao što sam rekla na početku, nismo mi baš navikli da čujemo takve vesti i prosto ta vest je onako bila izdvojena. Za neke možda pomalo iznenađujuća. Za vas? Pa moram da istaknem da za nas nije bilo iznenađujuće, jer mi smo u ovih proteklih godinu dana zaista predano radili. Svi zajedno u firmi, znači i menadžment na čelu sa mnom, kao i svi radnici. I znali smo samo da nas jedan zaista mukotrpan i predan rad može pomeriti sa mrtve tačke iz zaista problema o kojima smo bili u ovih proteklih godinu dana. Znači, vreme je brzo prošlo, ali mi smo samo napravili jedan mali, ali za nas veliki iskorak. Vi ste godinu dana otprilike na mestu direktora javnog komunalnog preduzeća Put i kada ste došli tada, kako ste stanje zatekli tada? Pa mi smo stigli u Put
14. juna 2014. godine i mi smo na konferenciji za štampu u to vreme, posle nekih mesec dana boravka u firmi, već presekli stanje i iznali zaista u tom momentu poražavajuće podatke, a to je da je put bio u minusu nekih 800 miliona dinara, znači razlika između dugovnog i potražnog salda, blokiran račun u to vreme 53 dana sa ogromnim iznosom blokade od nekih 153 miliona, neisplaćene plate, kašnjenje u putnim troškovima, kašnjenje u isplatama radnika zaposlenih preko agencije. Zaista je bila teška situacija i morali smo jako brzo da radimo. Kako je put dospeo uopšte u takvu situaciju sa takvim dugovima, problemima, kašnjenjima? Pa znate kako, put koji u svojoj dugoj i uspešnoj istoriji od 65 godina sigurno je prošao jednu jako tešku situaciju u periodu nekih zadnjih faktički 15-20 godina, kada jednostavno je kompletna zemlja kao i privreda došla u tešku ekonomsku situaciju, tako da jednostavno posvetanje puta znači nije u zadnjih godinu ili dve, već posvetanje puta je u nekih zadnjih 15 godina i jednostavno, verovatno, nisu se snašli u tom momentu na pravi način. Zatim jednostavno došla je ona teška ekonomska kriza 2008. godine, tako da zaista je to išlo iz godine u godinu, rezultati su bili sve lošiji i lošiji i faktički od 2007. godine, kada je zadnje godinu bio pozitivan rezultat, put od 2008. godine pa faktički do prethodne godine bio non stop u gubitku. Znači, zadnjih tih 7 godina gubitak iznosio neverovatnih 880 miliona i to sad svi treba da se pitamo kako to da jednostavno niko u gradu nije se pitao i preduzimo neke konkretne mere da bi put jednostavno stao na noge. Znači, mi smo jednostavno 2014. kada smo došli, zaista morali da preduzmemo brze i vrlo oštre mere da bi jednostavno put zaustavio neku fazu svog daljnjeg propadanja i napravio neke temelje gde bi jednostavno u budućem periodu put zaista mogao opet da bude jedna vrlo respektabilna firma. Osim financija koje su bile u takvom stanju u kakvom su bile, u kakvom stanju su bili i drugi resursi? Govorimo o materijalnim resursima, ali i o ljudima koji tu rade. Pa znate kako, put faktički zadnjih nekoliko godina grad kao osnivač nije zaista posvetio dovoljno pažnju njem u vidu pre svega ulaganja. Znači, mi ne možemo da kažemo da 2014. godine kad smo došli nismo zatekli ništa ni od mašinskog parka. Ne, put je imao 2 asfaltne baze, zadnja asfaltna baza, ta nova je kupljena negde 2006-2007. godine, ona je otplaćena pre godinu dana do kraja, znači put je to isplatio svojim vlastitim sredstvima, imao je takođe jedan solidan mašinski park, ali već pomalo zastareo. Znači, ono što treba istaći, to je da jednostavno u put se malo ulagalo u nekom periodu od 2006. do 2012. uloženo je svega 37 miliona od strane grada kroz kapitalna ulaganja, ali jednostavno u zadnjih par godina, pre svega od 2013. godine, grad je počeo intenzivnije da ulaže u put i mogu da kažem da zaista zadnjih 3 godine u put je uloženo preko 150 miliona dinara zaključno sa ovom godinom, gde očekujemo pre svega dolazak i novog finišera kao i novih mašina za posipanje, pre svega epoka koje nam služe za posipanje sole za zimsku službu. Prema tome, u svakom slučaju u put se mora i dalje izuzetno ulagati, ali put jednostavno postaje, što da kažem, ozbiljan takmac na tržištu, jer vi jednostavno ako nemate dobar mašinski park i ako nemate dobru tehniku, vi ne možete da budete ni konkurentni, a s druge strane, vreme koje dolazi i koje je iza nas vam govori da vi nećete samo biti oslovljeni na grad i da jednostavno tržišna utakmica je tu i da više put nije sam na tržištu kao što je bilo pre 65 godina, već vi da imate takmace u gradu i u regionu gde jednostavno morate da budete dobro mašinski opremljeni, da imate pre svega sve preduslove da možete da igrate tržišnu utakmicu. Sigurno je da će kod svih poljoprivrednih kultura prinosi biti smanjeni u određenom procentu, a kolikom znaće se nakon što kombajni izađu iz njiva, rekao je Radislav Jovanov.
On kaže da za razliku od pšenice, čija je žetva okončana i koju nije zahvatio talas tropskih vrućina, trenutne vremenske prilike najmanje pogoduju šećernoj repi i soji. Suncokret najbolje podnosi ove vrele dane. Dobro se drži i kukuruz, ali će konačno stanje najviše zavisiti od toga da li su ratari blagovremeno primenjivali potrebne agrotehničke mere. Tamo gde je primenjena agrotehnika, tamo proizvođači najsad mogu da očekuju čak i kvalitetan prinos, kvalitetan rod. Tamo gde nije primenjena agrotehnika, a to je jako sad vidljivo u Vataru, ti stvarno ne treba da puste kombajn u njive, tamo neće biti ništa jer ovo će suša, odnosno ovo toplo vreme, nije to toliko samo suša, više ovo toplo vreme, te vrućine će uzeti danak, tamo stvarno neće biti prinosa. Nedostatak novca osnovni je razlog neprimenjivanja neophodnih agrotehničkih mera, a i tome što, čekajući kišu, i ove godine umesto u zalivne sisteme gledamo u nebo. Evropske prinose nije nemoguće ostvariti i kod nas, ali uz uslov redovne i kvalitetne primene agrotehnike, kaže Jovanov, u šta se uverio na terenu kod pojedinih poljoprivrednih proizvođača. Zemljišta u jesen, zaoravanje mineralnog đubriva u jesen, setva na vreme, znači znaju se kakvi su rokovi, setva deklarisanog semena. Osnov svih osnova je deklarisanog semena, znači setva deklarisanog semena, zatim ispravna zaštita, posle prihrana. I ako se to ispoštuje, i stari ljudi su od vajkada kazali, i mi sad sve više ih spominjemo, zemlju ne možete prevariti. Naši poljoprivrednici imaju potrebno znanje i iskustvo, smatra Jovanov, a ono što nedostaje je novac. Država bi takođe, zaključuje on, trebalo da pruži jednu kvalitetnu logistiku kroz podsticaje koji se isplaćuju na vreme u trenutku proizvodnog ciklusa kada je to ratarima najpotrebnije. Kada govorimo o primjeni agrotehničkih mera, da li se tu radi o neznanju ili o nemanju novca? Pa, vidite, pre bih rekao da se radi, ne da pre bih rekao, nego sigurno o nemanju novca. Naš proizvođač, da li je sitni jer i onaj je jači proizvođač, sigurno već ima iskustvo i sigurno zna šta treba zemlji dati. Ljudi su jednostavno, to ima donekle nekog opravdanja, se snalazili na razne načine i smatrali su, posebno je to vidljivo bilo, ponovo ću se vratiti kod pšenice, pošto pšenica već zadnjih godina unazad sve manje se, nažalost, seje i apsolutno nema tretman kakav bi zaslužila da ima. Nama pšenica, na primjer, služi za plodored i normalno ljudi, ona se puno seje sa tavana, ne primjenjuje se minimalne količine mineralnog đubriva ili se uopšte ne primjenjuju. Apsolutno ne može da bude ni blizu rod koji treba. A s druge strane, neki proizvođači, kao što sam napomenuo, Salaša ima i drugih proizvođača jakih, imaju prinose kao najrazvijeniji deo Evrope. Znači, mi imamo iskustvo, imamo i znanje, ono što nam fali to su pare. Država takođe tu mora da daje jednu kvalitetnu logistiku. Mi smo stalno upozoravali, stalno smo tražili da se podsticaji, oni su visine koje jesu momentalno to 100 evra po hektaru do 20 hektara, ali nije problem ni čak u visini, nego je problem da se taj podsticaj isplate na vreme. Znači, kada se zastiva proizvodna godina i kada proizvođač treba najviše da uloži, tada su te pare potrebne. Država to isplati. Prošle godine je isplatila sve podsticaje, ali oni nisu isplaćeni kada je najviše potrebno para, kada se kupuje dizel gorivo, kada se kupuje seme, kada se kupuje mineralno đubrivo, kada se kupuje zaštita. I onda proizvođači šta rade? Oni se, nažalost, paritetno zadužuju, oni moraju paritetno da se razduže, pa njima i kada imaju dobar prinos ili kada imaju odličan prinos, ako se paritetno zadužuju, malo im ostaje, iako je dobra cena, malo toga imaju koristi. Znači, suština je, i da predsjedno odgovorim na vaše pitanje, suština je stvarno nedostatak para. A zašto se manje sejemo pšenicu? Pa, mi smo konstatovali
da i sa našim kolegama iz zadružnog sektora, pa seje se zato što pšenica već duži niz godina nema adekvatnu cenu. Zašto bi neko u startu nešto proizvodio, a da treba da zna da gubi? Zadružni savez, tako smo izgradili deo autoriteta, kada izgradi kalkulaciju troškova proizvodnje pšenice. Mi nismo rekli koliko treba da košta, odnosno koliko treba da bude cena pšenice. Mi smo kazali koliko košta proizvodnja pšenice. Ove godine to je 20 nešto dinara. Sve ispod toga je gubitak. Znači, a tu ima nekih 22 elementa šta sve treba da proizvođač da uradi da bi proizveo pšenicu i on sad, mjesto da dobije 20, to su uložene pare. I tu moram da kažem na bazi prinosa od 4,8 tone po hektaru, a pšenica 17 dinara. Znači, u startu, a svake godine se to ponavlja i naš proizvođač je svake godine ekonomski sve slabiji. Znači, jedne godine gubi, druge godine gubi. Došli smo u tu situaciju od jedne žitnice, što je objektivno Vojvodina u regionu bila. Mi smo došli do te situacije da nam pšenica služi za plodored. Znači, ona je dobar preduslov za sljedeću godinu, ali mislim da je to nedopustivo i mi stvarno dosta smo prisutni u medijima, da tako kažem. Dosta kontaktiramo prave stručnjake i stalno šaljemo apeli, stalno upozoravamo, mora se sejati pšenica, deklarisana pšenica i pšenica takođe, kao i sve ostale kulture, zahtevaju da pravilnu primjenu, znači da se u potpunosti primjeni agrotehnika. Tada možemo da očekujemo jedan dobar rod, pa čak i ako je cena nešto i niža, od toga nešto ostane. Ali ako se ne primjeni agrotehnika, a cena je ovakva kakva proizvođač je stvarno na jednom velikom minusu i na jednom velikom gubitku. Jel država zna za sve to? Pa vidite, mi stalno se dopisujemo, mi šaljamo, mi imamo redovne kontakte i mogu da kažem i korektne kontakte sa našim resornim ministarstvom poljoprivrede, republičkim. Stalno šaljemo jedne korektne zahteve, predloge, a ono što bi država, ne možemo mi uvek, nije država kriva, mislim, moramo da budemo uvek korektni i jasni. Ne možemo mi za sve da preuzimamo državu. Mi kažemo, trebaju posticaji da se isplati na vreme prema mogućnostima, je tako? Ali nije država kriva ako neko se pšenicu sa tavana, ako pšenicu ne zaštiti na vreme. Znamo da je prošle godine trebalo štititi 2-3 puta, ove godine je to bilo manje, pošto su vremenski uslovi bili povoljniji. Ako to ne uradi, zato ne je kriva država, ali mora se napraviti, država mora da nas malo vodi, mora se napraviti bukvalno da vratimo poverenje u pšenicu i pšenica se mora na ovim prostorima sejati. I verovatno bi od kvalitetnih prinosa i ti proizvođači imali kudikamo koristi. Stalno ide priča kao pšenice, za pšenicu nema puno rada i tako dalje. Apsolutno taj argument ne može da stoji, jer mi idemo sa drugačije pozicije. Da vidimo koliko košta proizvodnja nečega. Znači, nama proizvodnja pšenice košta toliko i mi nećemo da na toj proizvodnji gubimo. Niko nije kriv ako se dese vremenske prilike. Pšenica ove godine, i vi ste napomenuli, imala je puno bolje uslove nego što su ostale kulture. Faktički, pšenica je od setve do žetve imala maksimalno kvalitetne da je poželiše vremenske uslove. I nije ni čudo što je rod pšenice bio maksimalno kvalitetan. Pas Stene eutanaziran je sredinom jula nakon prijave jedne sugrađanke da ju je napao. Ovaj ulični pas inače bio je miljenik dece i stanara stambenih zgrada na Limanu 3. Prema navodima Udruženja za zaštitu pasa Novi Sad Spans, koje je organizovalo i proteste pod nazivom Pravda za Stena, pas je pre godinu dana prošao zoohigijenin CNR program i nakon toga prema proceduri vraćen na prvobitnu lokaciju. Direktor zoohigijene, koji je tada bio poslovno odsutan, kaže da će nakon detaljne analize slučaja ovo preduzeće izaći sa odgovarajućim merama, jer je ubeđen da se moglo i drugačije postupiti. Naravno, taj pas je bio pod stresom i zaista smatram
po mojim moralnim, stručnim i etičkim profesionalnim opredeljenjima da je toj životinji zaista trebalo pružiti šansu. To jeste naša politika, da zaista životinjama koje su iz bilo kojih razloga agresivne, dakle, gde smo registrovali da se prema određenim sugrađanima ponašaju sasvim miroljubivo i oni prema njima, opet da podvučem to, dok se s druge strane opet greškom ljudi prema drugim sugrađanima ponašaju agresivno, da takve jedinke zaista povlačimo s ulice grada Novog Sada, jer teško je zaista nekome objasniti ko vas zove na telefon i koji je napadnut od strane jedne napuštene životinje, da ta životinja nije agresivna. Mi se ovde još uvek borimo sa predrasudama, kaže Bursać, koje ugrožavaju živote i napuštenih životinja, ali i sugrađana. Životinje koje sklone sa ulice po prijavi inspekcije ili sugrađana prolaze kroz program resocijalizacije i pruža im se druga šansa. Dakle, rada sa volonterima, sa našim radnicima, gde te životinje zaista dolaze, ti psi dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi, različitog karaktera, i gde se oni jednostavno, bukvalno, greške koji su im opet ljudi usadili, dakle, te životinje nisu agresivne same po sebi, ja to podvlačim, one su, dakle, ljudskim greškama profilisane na tom pravcu da budu agresivne, mi pokušavamo na određen način da ispravimo. Nakon konsultacija sa svim relevantnim činiocima biće donete mere koje će staviti tačku na ovaj izdvojeni slučaj, koji sigurno nije politika ovog preduzeća, zaključuje Bursać i dodao da je zoohigijena i veterina osnovana da brine o napuštenim životinjama. Dokaz tome je i druga promotivna šetnja pasa u nedelju, kada će novoj grupi uličnih ljubimaca pokušati da nađu udomitelje. Ako me pitate kao veterinara i kao čoveka, zaista mislim da je ovoj životinji trebalo dati drugu šansu. Mislim da je ovo jedan ishitren i totalno neki potez koji ja ne znam čime mogu biti, kakvom agresivnošću mogu biti isprovociran, jer zaista ukoliko možete dati sredstvo za eutanaziju jednoj životinji, postavlja se pitanje zar je niste mogli sedirati pa je na isti taj način vratiti u prihvatilište i potencijalno sačekati da se neko od udomitelja javi, a koliko imamo informacije, udomitelji su se već javljali idućeg dana. Dakle, da, moglo se postupiti drugačije. Vidjet ćemo, kažem, zaista, kad sagledamo sve ovo, kad sagledamo sve relevantne i konsultujemo sve relevantne činioce, mi ćemo zaista donećemo nešto što će biti tačka. Znači, tačka, ovaj slučaj je izdvojen i ja molim javnost da ga posmatra kao izdvojen. To je zaista nije politika našeg javnog komunalnog preduzeća i to građani Novog Sada jako dobro znaju. Potvrdu za to će doživjeti da i u nedelju u 7 sati kad je zakazana promotivna šetnja naših pasa mešanaca, napuštenih životinja koje borave iz naših prihvatilišta, vidjet ćete zaista tamo da imate jedinki koje su i teški invalidi, jedinki koje su i dan danas u našem prihvatilištu borave visoko agresivne jedinke koje su od našeg osnivanja tu. Jedna od takvih jedinki je prva jedinka koja je došla u naše prihvatilište i ona je srećno i sasvim dobro udomljena. Znači, dokaz da postoji mogućnost, da postoji druga šansa, to je upravo ova promotivna šetnja koju ćemo uraditi i to je ono što ćemo mi prezentovati. Znači, ta promotivna šetnja je isključivo namenjena promociji napuštenih životinja, promociji udomljavanja, brige i saosećajnosti za napuštene životinje. Znači, to je ono što mi kažemo. Ona je organizovana samo zbog naših napuštenih pasa koji borave u našem prihvatilištu. Nikako neće biti naša lična promocija i nije sa tom svrhom to nije urađeno. I taj događaj se neće odigrati kao bilo kakva kontra, miting ili bilo šta drugo. Ne, mi smo to radili prošle godine, mi to i ove godine radimo gotovo u isto vreme. Mi smo rekli da ćemo to organizovati ove godine. Prošle godine smo to najavili, organizovat ćemo našu izložbu mešanaca. Dakle, bavimo se promocijom odgovornog vlasništva, promocijom udomljavanja i udomitelja kao ljudi zaista humano opredeljenih da napuštenom psu pruže jednu drugu šansu i dakle jedan normalan suživot sa čovekom u narednih 10 do 14 godina koliko životni vek.
Treba da interese životinja ovde stavimo na prvo mesto, odnosno posebno dobrobit napuštenih životinja. Ceo ovaj događaj uzbrukao je strasti, posebno kod udruženja za zaštitu životinja i kod ljubitelja. Javila se tu sad i taj neki negativan pogled na poslove zoohigijene. Kako u stvari nameravate prevazići taj problem? Evo, sad ste pomenuli i tu šetnju koju ćemo malo detaljnije pričati u narednim minutima. Generalno, kako negujete odnose sa drugim udruženjima, odnosno sa udruženjima za zaštitu životinja? Pa vidite, ovako da vam kažem, zaista naše prihvatilište i naše javno komunalno preduzeće je široko otvorenih vrata, zaista, prema udruženjima sa kojima sarađujemo i sa kojima smo potpisali sporazum. Dakle, mi pružamo ruku za saradnju uvek, ali ne možete permanentno nešto da kritikujete, ne možete nešto permanentno da iznosite i paušalno ocenjujete sa neistinama u medijima i da očekujete da jednostavno će vam ta pružena ruka do veka stajati pružena. Ona zaista jeste pružena i mi pozivamo, zaista nemojte kritikovati, ajde dođite da nam pomognete, ajde dođite da radite s našim napuštenim životinjama, dođite da radite s nama, uključite se u taj proces brige o napuštenim životinjama. Evo, ja i sad upućujem poziv, naravno saradnja sa Udruženjem za zaštitu životinja PAN, Udruženjem za zaštitu životinja Bela, Udruženjem za zaštitu životinja Đurđevo, gospođe Monike Bruhner iz Đurđeva, Udruženje za zaštitu životinja Lesi, Milica Eser Špinter iz Plavne u Baču, Udruženje za zaštitu životinja Vojvodina, gde je predsjednica gospođica Natalija Pejak. Mi zaista potpisali smo sa svim tim ljudima sporazume i zaista uspešno sarađujemo. Dakle, zajednički radimo na promociji odgovornog vlasništva. Dakle, sporazumi nisu obavezujući. Niko tu nema potrebe nikog da reklamira, nikoga da štiti za nešto, nego jednostavno smo se našli na jednoj zajedničkoj matrici da pokušamo zaista da se na jedan aktivan, human način uhvatimo u koštac sa ovim problemom. Sva ova udruženja koje sam pomenuo, za razliku od našeg javnog komunalnog preduzeća, koje je plaćeno od strane grada za obavljanje tog svog posla, oni nisu plaćeni, to je isključivo volonterski rad, ali je taj njihov volonterski rad zaista human i to se zna. Oni, znači, dugo egzistiraju u svetu nekoga ko štiti prava životinja i koji se brine o napuštenim životinjama. Pogotovo bih istakao tu gospođu Moniku Bruhner, ali nema ni potrebe da se ističe zaista. Gospođa Monika Bruhner je dobra zbog sebe i zbog tih napuštenih životinja. Ona nije zbog toga da bih i ja promovisao ili bilo ko drugi. Rezultati njenog rada za 20-30 godine koliko bitiše ovde i briga o napuštenim životinjama u celoj Srbiji zaista su najbolja reklama za nju i najbolji dokaz koliko je humano opredeljena. Naravno, i to ljubitelji životinja znaju. Apsolutno, to je definitivno, sigurno, definitivno. Ono što je ova lokalna samouprava zaista u Novom Sadu postigla jeste da se realno uhvatila zaista u koštac sa problemom i to zaista ne može niko da ospori. Da, ovaj gradonačelnik je pokrenuo rešavanje tog problema. Nije se pompezano najavljivalo krenut ćemo, pare nisu nestajale. Pare se tu. Pare se racionalno i humano troše, zakonski zvaničeno, transparentno i svaka naša javna nabavka. Sve služi što boljem i humanijem obavljanju ovog našeg posla.